Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayang, intay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, wano agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarobayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, bakit? Anya ngay, kumusta di ipapaaramid tang alat? Malmalpasan. Ninayunam ka di darat kan semento? Nasapad ang may nag-deliver, iso adan-danidan malpas. Kayat ko amal pa sa dagos na itang alat. Imbaga kadagiti karpintero, alipasan dagos. Ay rumbag laan. O sige, taituloy ko ti trabaho diti opisina. Anya ngay, sukunin kayo itong madamdama, ah. Saanan? Mat-traffic tanto manen. Aglugan naklangan iti jeep. Intun kwen, nagadumanan na reklamom. Natapok, naasok, nabangsit. Agreklamo kan tumanan. Ang sige man langan, makamu ka. Ay, nagkatulakit din ayat agur-ure ay pasaheros diti paradaan. Ay, nagpasuko naglakuman kanila kay ko. Sabay naka-uniform kan nakahilsak. Diyak makataray ang makinagaw iti jeep. Nasumunga da jeep. Adun sa ti bakante ah. Ay, nani, ay una yan. Agiinno na nagiti pasaheros. Maribilid! Umay kaglugan na! Jemot karubang ya driver. Jeep gayam itante ida drive na. Umay kan! Nakareserba titugaw mo dito isango. Inak man lagan. Ay, ado talaga ti pasaheros. Adwa talaga ti pasayro ita, mare. Ala, lumugan kan. Pasensya ka na. Makilindet-let ka na. Ada ka di punas mo dita. Nakataptapok mo tayo ti pagtugawak. Ay, wan gaya man niya. Kasano, uray punasak. Natapok latta. Natapok matidalan. Di mat sika ti hete di opisina pagtrabaho, mare. Nakadama gamit ti dayta. Imbaga ni misis ko. Ay na, nakadulakin din. Ay na, tayo din, napuno to'y jeep mo. Ay, nagadulaki din at chismosa akaaruban aya. Ala. Ay na, napuno lang aruda. Wen ka di, mapantayon. Oh, adto ti pletek. Saanan, mare? Mayamon? Agkaro ba tayo mat? Ay na, agbayadak. Anya ti pagkunkunaam kanyak, awan kwartana, ha? Mabit lang nga tabariak dito yung 50 pesos mo. Ay, bayamon. Kukuamon. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti bagas. Ay, agyaman ang angarot, mare. Sige, bumaba akon. Lukatam ti ridaw ti jeep mo. Tadyak kayat nga igaman day tagla. Lati aridaw na. Ay, uwan, mare. Mabit lang, talo katak. Simang pat kagaya man bakit? Madlaw kulat ta. Tanauni day ta hills mo. Kat, nalpasan di alad. Nalpasahan. Agrubrubatan dagiti trabahador, tagawid dan. Intad kumutan ti sweldo da. Kita agman ti trabaho da. Nalawag pa ilang di taruar, ingkakitain. Mayat mo ti trabaho da. Nalagda. Sige, kayat ko akitaan. Siguraduak no nalagda. Imposible asaan mo kaya ti trabaho da. Lakay, umay ka man dito. O anya, mayat matlaeng. Nagababamatan. Sana kasta ti kayat ko akangato na. Kurang ka di pa iladay ta akangato na. Kayat ko anangat nga to pay. Tadyak kayat amang ti pa nagchichismis dagiti kakaruba. Di pa'y kat labsan ng ti atap ti balay ta. Dayta ti kayat ko. Ayabam dagiti trabahador. Tapay. Ingat nga to dapay ti alad. Ang marabiin. Ag-overtime dan ah. Bayadak ti overtime da. Saan ka di mabalin ngayon ton bigatin nga ituloy da? Jack kayat ama ipabigat pay daytoy. Ilipas daytan. Ayabam idan. Nay,
Dapay lang dagiti karpintero a pinanawak iti balay da Mari Evelyn. Ay, wala kay. Jack man amo tarabiin. Katag trabaho da pailaang dita. Ah, talaga gayam a pinaaladan dan day balay da. Ay, Jack man amo iti day ta kaaruba tayo. Kasla ibilbilang na tayo akabusor da. Inlugan ko nga ro dito ni Mari Evelyn iti jeep ko. Imbag takayat na tinaglugan. Kat no manipod idi nagbalin a manager, nagbalbaliw ka nun ti ugali na. Day tamat nga ro tinadlaw ko itay. Mabainak pa ta nagtapok ti jeep ko. Kan naglatlati pa iti ridaw na. Apay nga nga iglugan mo. Kat karuba nga rod. Saan ka di adag iti agkakaruba ti agsisinakit kan agtitinulong. Saan nga amo ni Ma'am Evelyn dayta? Ma'am Evelyn? Kat isumat ka no ti kayat na nga iyawag kan kwa na. Kagura na ka no awan ti ma'am itinagan na. Ay, so matlagayam ta medyo naungat ti rupa na itay. Ta Mari Evelyn tiyawag ko kankwana. Amok taon ninton maminsan. Saan ka pailaang nagpasada inton bigat lakay? Tapay. Linisan pa'y dagiti nagdanag asimento kan dardarat iti arubayan tayo. Kan iti atop ti balay. Ado ka de? Gapo iti kinatayag ti alad nga aramiden da. Nagado ti nagdanag di taatop ti balay. Dumagsan day taatop kat ang mga no bumigay. Awan tupay mat ngamin kwartata. Tapatarimaan tamat to'y balay tayo. Ay, imbag adamari Evelyn. Tanagdakkel lang nga rudan day tabalay da. Nagpaaramid da pa itinatayag nga alad. Lima pasak ije balay mare. Kat nakitak je impaaramid mo nga alad. Pudno gayam anangato. Wan, talaga nga impalipas ko kadagiti karpentero. Dakkel siguro tinagastos mo ijayan niya. Bayamon di tagastos. Tinapatag, nalpasan di alad ni. Di ka sano daytan, saan mon amatan awan dagiti kaarubam. Isu nga rod ang nagpaarami dak iti alad. Takagburak dagiti kakarubak. Makapakatawa ka man. Apay kaguram ida. Kasano? Naglaing dangag chismis. Pakibiyaan da amin abanag. Si kakit di mo't. Mayat kit di ati adda kaaruba na. Ay, jak kayat. Kan amom na apay ngayong pangatok ti alad mi? Apay mare. Tapno jak mangag no kasday nga agvi-video okay da. Agasam, kanayon? Kat adda siguro ag birthday Kastamat dagiti kaaruba no addag birthday. Agkakantada. Pagliwliwaan damot Ay, kagurak ti kasta nga aramid. Apay, saan da nga mo akasapolak ti maturog? Tada sarrak ko iti opisina? Ay na, siya, kayat ko ti adda kaaruba na. No amukla ko mga awan kaaruba mi ijay nagakaran mi kinilakay ko. Diyak kumakayat ijay. Ay, nagboring ti awan ka istoryana. Agyaman pare ha. Tayo nimbitarandak dito'y okasyon, dito'y balayo. Ay, kwa pare. Awan okasyon. Kaya't milang ti agkakanta. Kastoy nga mintiliw-liwami. Kadagiti padami amarigrigat. Kailiw ko ti kastoy pare. Sigamat ngamin pare. Di kamat makikaruba. Amumata ni misis ko. Manager, iswadi na kaya't amakikakaruba. Nayunak pwede taarak di tabasom pare. Basit lang pare. Ta medyo natamaan akon. Una, isuti ko nam. Umawawagan ni misis ko. Mabit lang tasong batak pare Hello, bakit? Umay naksukunan. Awan pagluga na ka jeep. At damdamagak itay no, agpasukon ka. Ngamsaan ko namat. Awan nga rod pagluga na. Medyo nakainumak. Anya? Sa dino tinaginumam? Dito'y balay da pare buyet. Di ka na mabain? Nagpuskol ti rupam ang mapandita? Italaang mat bakit? Mailiwak mat akadag iti karuba. Ay agawid kan. Madamdaman, magbibidyoke kami pa'y. Agawid kan ko na. Di kayat ko. Masangputan ka di tabala inton madamdama. Awan ka di. Apay nga inayabam ni pari John. At nagsabat kami mat dita kalsada. Di na yabak. Sigurado nga ung-ungtan itan ni bakit na. Saan tamang agtipan ng ungungit na. Talag nga to day taalad da. Ay, adda akagura na ka ni Ma'am Evelyn. Tapay akagura nak. Dakas ka di nga wisak nila kay na.
Agkakaruba tayo man. Saan ang maawatan ni Ma'am Evelyn dayta nga ibagbagam? Naragsakto pa ni pari jo na nagkangkantay tay. Manok anon atawain, asan ang nagbidyo kay. Anya langan ti ibagbaga dagiti tattao. At chip ka, amap-mapan ka maki-video kay di ta karubam. Di ka managungungot akasta, bakit? Alam kit di dayto impayawid da. Intad ni kumarim dayta. Anya dayta? Karniti pato ramanam ka no. Pagan anok dayta? Naim imas pa'y jagat-gatangak abuo alitson. Apay, di ka na o mga agsidsida iti karne? Tayawid mo pa'y dayta? Sakman langan timang sida, no di mo kayat. O sige, sidaam, tama food poison ka. Amang ano narugi tinaglutuan da di ta kusina da. Urayan niya pa iti bagbagam. Amom, naragsak ti adda ka aruba na. Ket uray pa'y lapdanak. Makikaaruba aklat ta. Makamo ka? Di mo kadiam mo? Anaragragsak ti panagbiag. No amom ti makilangan iti kaarubam. Lakay! Lakay! Agrain ka! Anya ti mapaspasamak? Aging ginad! Nagpigsa! Ay, ano yan? Ay, uray akla maulaw. Diyos ko! Isalakan na kami kumaiti pagdaan. Dagita nakta, bakit? Oh, saan ano daytoy palayo? Kayo nga min tinusarmi a materialis na, madam. Daytoy kaaruba yu abalay tinakaro ti damage na. Narba dyan nagtayag nga alad nga impaaramid da. At dagasawang agdanaad iti dayta abalay, madam. Adda? Wen, madam. Karuba mi ida. Ay nasaya at taimbagam. Ibagak kadagiti rescuers akakaduak. Tumulong kami, madam. Ayabak met dagiti daddo makaruba mi. Tagtitinulong tayo. Ay, imbaglakit din. Tas si bibiyag ni pari John nasarakan mi. Wan nga ron, kat naitaray adago si Diyo ospital. Nakapsot, nga mamatyak, makalasat. Ay, kasta unay asangit ni Mari Evelyn. Sayang na itaalat ng imparamid da. Sapay nagnato, ngam narbamait. Napigsamin day siya aging ginad. Ay, wan nga ron lakay. Isudamat nga agasawa ti kakarwan ana apektaran. Sa dino tayo ayan ko. Anda ka diti ospital, lakay. Malakip kon. Naging ginaditi napigsa. Ado dagiti nagtitinulong akakaaruba, anang isalakan kan ka. Kunak tumat kan ka bakit? Nasaya at ti adda ka ruba na. Uwan, lakay. Mamati akon iti dayta nga impagam. Mapanak to agyaman ka dagiti kakaruba. No awanda. Awanak po siguron ito'y abiyag. Paayaban ta amin, ida. Tag Thanksgiving tayo iti balay. Nasaya at dayta na panunot mo. Bakit? Ay, agyaman kami Ma'am Evelyn, kan pare John. Ay, nimbitaran na kami iti dayto nga okasyon. Tinak man awagan iti Ma'am Evelyn. Evelyn latan, wano Mari Evelyn. Nakapurpurmal kamot unay. Kasla saan tayo nga kakaroba. Ay, pare. Agyaman nak ititulong yung akakaruba Si kakit di mat pare. Kaslasan tayo nga kakaruba. Sino kumati agtitinulong? No sana datayong akakaruba. Matinagan ako man. Awan mo tititad duma akaaruba nga umay. Imbagak mo't kadakwada nga umayda. Boy kami, ma'am! Ne, at dandag iti kaaruba. Aduda. Ado ti na isagana amakan. Kan aguma tayo nga agkakanta. Kunakan ka anaragsak, ti ado ti kaaruba na, mare. Uwan nga rod, Mare. Italangan na amiris ko dayta. Nakumbinsir ko matlaang nilakay ko nga umakar kami iti balay. Sa dino ti pagkakaran nyo? Siyempre, ijay adda kaaruba na Maikawa ak nga awan kaarubak si ka. Uwan, maawatan ka. Nadda kaarubam. Adda mang padigukan ka iti sidaan. Ustot ako na, Mare.
Nasaya at launay amaaddan tayo iti kaaruba, tapno ada kasin naranay iti kanito tirigat. Kat kapya kuma ti agari kada tayo, tapno natalinaay ti panaglalangan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, ah. Pudno mat anang isit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam. Di, imbagam asyak ti kapintasan iti matang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasano kat kasta ka mat ngamin? Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay kumamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet? Imbag ti sarang, ngam ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang mat ngaglang lang a senior citizen, masuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, taimbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Intun kuan nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay saan kumat nga ipalubos ah? Saanak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka dagita arsagid at tao? Agsakit-kit din tinakamda kat agpay sumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Saanak nga arsagid, nanang. Ala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nagkuykuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko man kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko maan nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonya, saan ka man ngagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada. Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak anag-sweet da doa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Nawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan na damday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga garamid iti istorya, no saan ko anakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonya, Anya manon ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonya asarita. Oy, bagbagaman day dya Sonya. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman ammo iti dadya tao. No kasday na laang, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na.
Ay, awan to ti pabasulan na, tadimat dungag. Ay no, jak to la makapagtapal amang ano matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturad ang mga ramit kan kwa na iti kasta. Imbag, ta saan pa yan nakasarak? Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Ne, ita man pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Ah, si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Hoy, bimal balasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay may sa ti pagtrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga kan kwa na. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talagaan na rugi ti panagpampanunot mo niya. Tibabon ka man laangan. Aray ko. Pati ni Babnak nga. Kurang pa'y dayta. Daytoy pa'y... Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gugunam. Dita ka man laangan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan la dayta ti maramanam. Ne, si kamot ti masabat ko, si ka salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibabnak kit din ni Christy. Gungunam no saan ka la kumababae, kugtarak tangiwat mo kat. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan. Mapana ko ano? Hay, agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, salawasaw! Anyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day jay a Christy. Tinibabnak. Sinipatnak pa'y. Idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Kristiken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin apinadakes? Naimbagan day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't ngaglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Kristi kan Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat nga min nagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo ditadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuy-kuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat ang makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Nga ta, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang. Usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti made. Oh, anya ka di tikit kitaam di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan. Kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sising patatatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. At day ta ka manen, nakitam la nagkuyog da, agsao ka manan. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtan nakmat ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Sa anak mat nga aglawat no awan nakitak. Sandala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasanda nga ipakita ken ka. Naglaing kakit di ang agipapan. Hoy Sonya, idila na minsan ti panangibagam anakita managkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay daytang istorya. Nasakit tinakam ko, isungayin waras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonya.
Apay ayaan na karo ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumaong am ti umal. Diyak mo't kayat ti agbalin nga umal. Sikat ay kunada ang narigat ama ispeling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangkan lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mo't tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na anagkuyog man da Edwin kan Kristey. Kano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? Di na minsan ka no. Aldaw ti Sabadaw. Di la na minsan ngam nagwarasain. Ti alisto na nangiwaras iti istorya. Ay, kat nagsursur nga taan ang chismis Oh, ita, idarumdan. Ay, nakababaen. Dayta nga rod kahit. Naalala ti anak ta. Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin ana iwaras ti damag may papan kada Kristi ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpay sumat ang nakita. Dayta ti ibagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultain da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapod no ang nakita. Isupay ti madanyos tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisumat. Delikado ka. Kunati asawa ni Edwin, alimang aldawan apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayo. Kunadala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanya da Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Kristi iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Kriste ti motor. Sino ngay nga rod dayjay? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan na. Awan pa'y mat suporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapol ang madusa ka, gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamot ngamin ani Edwin ti panagkita. Di mo pala napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din, babaon iti cellphone mo? Kaliklikod na mat ngamin. Pagmultaon da ka, tapno saan ka nga agruam. No kumamaibalo ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matay balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupimanawan, nag-awid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakadan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay tiramidek nanang. Ay, surudam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakmatpatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalag. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawin tan. Ipanagnak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka.
Kasano ang makitam ti panagbalbaliw ko no adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Ngam agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay, agawintan. Saan ko akabalan na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangpetan kan to no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairobo. Amirisam anaimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 19, Kapitulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Hay, una yan. Itapay anat traffic da tao. No kaano nga agap apura. Relax ka kadilang, bakit? Ay nakasano ang makarelax na kat pumanawan di singira. Katsak ngay, wala daw ako ni di opisina. Ay nagwisit kit din ti kastoy. Mabit lang, bakit ay? Ni, apay abo mabaka. Sa dino ti papanam. Aguray ka lang dita, ha? Ay una yan. Ni, napan na imbalasiw jay bakit ije kalsada. Unay kat day ti alalaking aya. Takayat nansamot agbalin abanwar. Kasimot na dya, bakit? Parigata na magna. Nagado a pulis kan traffic enforcers amang ibalasiw kan kuana. Si kamanan tinapan naging lalaing anang ibalasiw. Sana pa naging lalaing day dya, bakit? Tinulungak lang dya, bakit? Agab-aban kan dagiti daddo maalugan. Paandaremetan to'y lugan ta. Mare Arlene! Ne, si kamat gayam day ta mga ayab kanyak at umartaray. Ay napasensya kan tanaladawak. Na-traffic ak ngamin. Inururay ka kat nagbayag ka. At to'y jabayad ko. Agyaman ak Mare Arlene. Sige, panawan ka, dapay papanak ita. Agyaman ak Mare. Ilistak day to imbayad mo kanya. Ay katwanan Laglagi pa nga interest pay laang day to baybayadam. Wan, mare, amok day ta. Sir Mariao, o may kulinisan da ito'y opisina. Wen man nga rod, tatapilo. Agyaman akin ka, ah. Ay, si kaman laeng ti kaanusan dito'y opisina. Amin nakakaduam abos dito ikat puro danaungait. Apay ko mga ungtan ka, kat nakasingsingpet ka a janitor mi. Ay, kasta kumaami nakapanunutan da, sir. Ngam ni manager, mangibagbaga ak iti kwarta ken kuana tapagbayad di anak ko nga agad adal pailaeng. Ngam di nakinikan. Kasta ka di? Ado kanon tilon ko dito yung opisina.
Mano ay ati ka sa pulam, tatapilo. Uray 5,000 ko ma, sir. O sige. Siya kung timang pabulod kan ka. Ha? Ay na, agyaman ak, sir. Bayadak tumit langin tun umayabulan. Uray ada interes na. Si kakit dimat. Apay nga interesan tangay. Sige. Alam da ito'y 5,000. Imbagla pag tuition ti anak mo. Ay na, agyaman ak, sir. Wanya bakit? Nakasingir ka matlaeng. Wala, siyak pa iti ko nam. Asaan ang makasinger kadagiti pautang ko? Saan ka kumamat nga agpa-interes iti dakkel kadagiti pautang mo? Agtal na ka man dito. Apay ko maapakibiyangam ti negosyo. Diskartek da ito'y panagpapautang ko. Ibagbagak lang, met. Taka si dagiti papautangam. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Tinaskan kanya, bayadan da dagiti utang da, nalpas. Kasyamot at ipada matao. Maturog ak man laangan. Makilugan ak tumanan kan kainton bikatan, ta isupay di matipid ko iti plete. Arlene, apay akanayon sa iti lugar tayo di babae anak akutse. Dyan na siksi, nakabistida ka na yon. Bak nang matikonak, ngam kanayon sa di tabalayaw. Ay, kano agpapautang day dyan, nana. Isuday dya ibagbaga mapagot utangam. Wan, nana, nagipitak ngamin iti pagpuunak iti grocery store ko iti palengke. So ngay mutang akan kwa na. Mayat ka di matlaang apagutangan day jay. Saan, nana? No kayat mo ti umutang, saan ka nga umututang kan kwa na? Nagdakkel ti interes na. Kasta ka day. Amom ka di ajay laang interes ti baybayadak kan kwa na ita? Wan, nana. Sapay no maminsan lang asan ka makabayad. Ay na, nagadun ti sa una. But-but ngan na ka nga idarum na ka. Ada ka no kabagyan na a judge. Kan kabagyan na ni Apo Mayor. Ay, kunakbano na saya at dayji a babae. Saan mo't gayam? Into no makabayad ak. Jakton umut-utang kan kwa na. Sa anak ton nga umutang pay. Imbagam kanyak day ta. Wen, ibaga ko nana. Tapno saan ka matamay sagmak. Isardeng mo dita fast food tamabisina. Ingka gumatang itimakan. Siyak ti gumatang? Apay, di mo kunaan ngawan kwartam. Kuang amin. Mabalin ka di asikapay lang ti gumatang ita. Anya? Awan kwartam? Awan nga rod. Impautang ko kini tatapilo. Asino day di at tatapilo? Mano ti interest impautang mo? Janitor mi ni tatapilo. Kapay nga interesak pay lang. Kaasi lang nga ruden. Apay, anya ka? Bak nang kalaunay, tadi mo interesan dagiti ipapautang mo. Bumabakan. Sikanti kumatang iti kananta. Imbagkan ka, tado ti kwartam. Wala, gaputa amok ti dumiskarte. Saan akaskan ka, adi mo us-usaran ti panunot mo. Mabsog na kaaya day taki naman ang nga asim. Mare Arlene! Mare! Dinak ilamangan, nuti mo kaya't nga ipapulis ka. Maria Amelia. Itayak pa'y ngagtok-tok-tok dito'y balayo. Anya ti kayat mo? Idarum ka, ha? Ay, kuha nga min, Mare. Saan ka mat nga minon a nagpakpakita iti namin san alawas? Nga imayak nagsingirkan ka? Ita, ilang mga nakmanan? Agbayad kan? Mabalin ka diya sa anak pa'y laang agbayad ita, Mare. Anya saan? Saan ang mabalindag ita nga style mo anak utang? Agsaksakit nga min jaborida ko, Mare. Iso aban bantayak dito'y balay. Diyak makapanaw tabasit pa'y. Ayawan bibiyang ko?
Unay kayon, saan kayo maibusan iti pambar? Ipudno ti ibagbaghak, mare. Ada kwartak ditoy. Ngam pagpadoktor ko kan kuana. Kan paggatang ko iti agas na. Agbayad kan no di mo kaya't nga idarum ka. Pagbaludan ti pagtinagam adi na oras. Kasya nakadiaya, mare. Awan ti asi-asi kanya taamukon ti istylyo. Nagado nga iras rason nyo, tapno saan kayo makabayan. Ala, agbayad kan, sakbay amapan kaireklamo di ta barangay hulyo. Puunay mo't dayta a babae. Kunamlan asino nga agsasaaw. Wen nga rod, nana. Ay, nakita mat nga oray naklain todo dito isangwanan ti balay mi. Ay, di nalaambon ti agpasensya. Awan na talaga ti asi iti puso na, nana. Imbagam mo't masakit ti buridok mo. Ay ngam siningir na kalatta. Ay, agbababawi ak nga imutang kan kuana. Saan na bali, Arlene? Taada ka asi ti Diyos. Saan na abaybayan dagiti kaskada tayo nga awanan. Good morning, sir. Kastamat kan ka, tatapilo. Ay, bayad ako njay binulot ko ken ka, sir. Thank you, Sige lang, awanan nyaman na. Dakkel atulong da ito'y, sir. Napag-enroll ko man njay anak ko. Nasayat no kasta. Dito'y opisina. Awan ti sabali nga asitgak no saan laing nga sika. Nalaka ka nga mi nakasarsarita, sir. Oh, apay adi ka pa ilan nakarubwat, bakit? Saan nakarumor itang aldang? Awan ka di singiram ita. Nakabayad da aminan. Pati ka di interes, ket nabayadan dan. Wen, iso nga awanan ti singira. Nakakaskas daw man. Nagadumat idi dagiti pinapautangam. Kasanumat namin. Nagadun dagiti timulad nga agpapautang. Isudan ati pagutangan da, tabasbas si tinteres da. Ay katuray sakmat Nubas si ti interes, di jaya kon nga umutang. Amang ano na singsingpet kanaan anos pa jag singir. Agtal na ka man dita. Nasayat matkit di, tapno agtalinad kan dito'y balay. Maasikaso mo dagiti ubing. Ala, rumarak nga roden, tayo na kon iti trabaho. Nay, dito'y kayo matgayam turo-turo, dito'y palingki amang mangan, sir. Extra Katuen. rice man ditoy. Kunak no'y jay restaurant na pangpanganan dagiti big boss si pangpanganam. Extra rice Sana man kakas ditoy, kadakwada, tatapilo. Ay, unay ay. Kaasimot jay lakay jay igi daw. Ay, wano. Nakaida ni Jay. Nabayagan di tao nga agpalpalamaday ta alakay, sir. No adamasyan, ikanda iti kanin na. Hanggang kaduan na, lablab sandalatan. Tawan mo't siguro maited da. Mabit lang nga tatapilo. Nay, apay, sa dino ti papanam, sir. Mang paisuputak iti makan, taited ko iti day ta alakay. Ay, amangan mo't no agruam, sir. Saan? Nasayat laon iti tumulong kadag iti kaskenkwan amarigrigan. Ay na, urayak lang napasagidan iti dayta nga imbagam, sir. Sige, sikapay laang timangted iti kanin na. Tasak tumet inton sumarunaw. Lakay, sikaman pa ilang ang tagluto. Agkakapsutak mo tan. Ne, apay ngay. Anya ti mapaspasamakan ka. Yak man mo. Nagsakit nga minto'y likod ko. Idi pa ilang ag-agalat da ito eh. Ngamjak laing kaskaso. Nabayag mo't gaya man dayta. Apay nga itamlaan nga ibaga. Inga kat agluton, tamabisinan dagiti anak ka. O sige, sanak pa lang agtrabaho inton bigat. Takadwaan ka nga agpa-check up iti doktor. Anya, Doktor Adagos. Ay nalakay, maikat umala da ito eh. Di ka di madanagan. Awan ni Sir Maria, akalang lang ko itaamangan na. Apay nga taan nag-absent iti trabaho na. At damanin jay lakay nga agpalpala may jay igid.
nabannog siguro nga kang kanta. Ay, matumban tumanayin ka po iti bisin na. Tuladak man ni Sir Mario. Ikakbamat iti danom kan kanan na. Takaasimay. Hunak tumat ngamin kan ka. Asantan nga may dito ospital. Anyang ita. Naamuantan ti sakit ko. Saan ako nga ba yan? Amelia, di ka man nagsawi ti kasta. Apayasan, di mo ka din ang nagtimbaga ti doktor. Kanser ti sakit ko. Kanser! Nalawag man ti imbagana. Maagasam ka pa eh. Stage 1 pa lang ti cancer mo. Nagbabasit pa'y dagiti anak ko ang mapanawag. Diyak pa'y kaya ti matay lakay. Nakiitakmat iti ospital ni Amelia kundi asawa na. Nabigbig mo ti asawa na? Dinamag kaw. Tay sumot ti kadwa na. Tapay nga daday di ospital nana. Adda kanumat cancer ni Amelia. Anya? Isu nga idinakitak. Ay, agsangsangit ni Amelia. Ay, unay mo't daytan. Maasyanak nga raw, isu nga inasitgak. Isu akin asaritak Uray inapanak idi. Masyanak lat tamat kan kuana. Ay, uray siyak. Nakariknaak iti asikan ko na. No, dalaan ko mamay tulong tayo kan kuana. Ay, pagkaykaysaan tayo nga ikarikararagan. Dakkel abanag dayta para ken kuana. Sir Mariaw, nadamag ko tinapasama kini Mrs. Mau. Wen nga rod, tata. Ang mayaten. Imagan rod, tanasapsapa na amuan miti sakit na. Dakkel ti kasi ti Diyos kadagiti kasken ka anaanaw sa pinarswana, sir. Ha? Siguro. Kaslamit lang idi pinautangan dak, idi panawin na kasapulak. Kasla ti Diyos miten ti pinautangam. Ket ita, apitem ti bayad na ken ka, karamanen interes na. Makapakatawa ka man, Tata Pilo. Pudno day ta, Sir Mariaw. Pinarswada tayo ti Diyos, tapno agaramid iti nasayaat. Wanya, bakit? Kumusta kan? Mayatan lakay. Umigpig sa akon. Nasayaat nga rod no kasta. Isa ang mabalin mo ti sumrak iti trabaho. Siya kun ti makaamo kadagiti ubing. Sige nga rod, bakit? Naskan nga agi saganak iti naimas a merienda. Umay nakanubisitaan ni kumarik nga Arlene kat. Ha? Saan ka di nga iso dayta di pinapautangam idi? Wan, iso. Malagip mo pailaang mat. Ketuen. Iso di inung tam idi sana nakabayad kan ka. Ay nalakay, di mo kuman ipalagip pay dayta kanyak. Sa bali akitan, sa anak kon akas iti sigod. Nasayaat nga rod no kasta. O, ramanan nyo daytiin sa ganak a merienda. Ay, umay da kalaang bisitaan no kumusta kan. Nagsagana ka matinitinagado. Siyempre wagas kumutin daytoy tapno agyaman iti oras nga impayo para kanya. Ay, awan anyaman na, Amelia. Saan may apakataktakan ti panang bisita mi ken ka. Naimbaga ko nana. Cancer-free ak kanon ko na ti doktor. Ay, nagsayaatan no kasta. Ay, Mare Arlene, pasensya kan naungatakan kay di. Naamiris ko asaan gayam anasaya at akaungat mo ti padam a tao. Nga adamot bukod na apakasaknan iti biyag. Ay, da kayo at talaga adwa. O sige nana, Mare, agmerienda tayo kit din. Agbalin ka anasaya at itipadam a tao, tapno supapakan na ka ti Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag,
Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.